Oke guys, ini latihannya tim Nasr Fit Sapi Jawa guys. Tim napa ya coba nih guys? Tim napa ya coba? Niki leceng musakat. Terjadi tur parak lagi bun. Parak terjadi tur. Gimana Mas Imron? Siapa sih ngider Mas Imron? Oh. Wahnya meme wah. Udah remak aja kena. Lembang nggak? Hah? Tak tahu kok. Di utang mata berapa kali bun? Tak tahu don. Koceng don. Nah bun. Koceng don. Kau tinggalkan manyaman don. Elene beri orang don. Long bolong. Oh iya. Ayo. Gampang dengan bolongannya. Adaan Mas. Mas Dimas. Mas. Atau lekap video. Mentahan Mas, kirim Mas. Coba lambat Mas. Di mana? Yo, tak main ng TikTok na. Jadi bisa lupa. Jadi lupa, jadi mau. Lupa yuk. Konangan ya.
Jangan keburu main santai. Bidi mah yo, perangku yo. Biban lah bah lepas yo. Bidi mah teku yo. Lubang luan. Deki cekel kok cara. Oh. Iya, kan jangan. Dim punya ada ji bro. Dia remeh tak beberes bro. Ya, benar kita yang menang dulu. Lagi keratin tu. Wah. Dengit. Plastik kota tong it. Plastik kota tong it. Serajit. Dia remeh tak lengalai pak ko. Tak lain. Berat tu di kau don. Tapi bapak punya tu. Urusan been je. Tak rokno rokok. Oke ya teman-teman, mungkin itu videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti fanspage Facebook Doni Asar. Oke, Karapan Sapi Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.